umwana w'uruhinja yarokotse by'igitangaza nyuma yo kuvukira munsi y'ibikuta muri Siriya. Ikaze. Umwana w'igitangaza yavukiye mu bikuta byasenyutse nyuma y'umutingito ukomeye wibasiye Turukiya na Siriya mu rukerera rwo kuwa mbere w'iki cyumweru. Uyu mwana w'umukobwa yavutse ari muzima muri Siriya ndetse akurwa munsi y'ibi bikuta amahoro, gusa nyina umubyara we yari yapfuye. Uyu mugore wari utwite bikekwa ko yaba yaragwiriwe n'ibikuta akabimara umunsi wose mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umujyi wa Agenders. Bivuga ko uyu mugore yapfuye nyuma yo kubyara uwo mwana wari ukikijwe n'ibi bisika. Amafoto ababaje yafashwe yagaragaje umutabazi umwe afashe uyu mwana wari munsi y'ibikuta. Uyu mwana yakuwe hagati y'amabeto ahita ajyanwa ahari umutekano, hanyuma undi mugabo amuzanira uburingiti bwo kumufubika. Uretse uyu mugore wapfuye amaze kubyara uyu mwana, na se ngo yahitanwe n'uyu mutingito wahitanye abarenga 5,000. Nyina w'uyu mwana ngo yaramaze amasaha 7 gusa ageze muri aka gace ka Agenders muri Siriya, aho yarahunze intambara. Amakuru aravuga ko aya mashusho yafatiwe mu gace k'icyaro kegereye umujyi wa Aleppo gakorerwamo ubucuruzi kibasiwe cyane n'uyu mutingito. Nibura abantu 1,602 bamaze gupfa muri Siriya, mu gihe abandi 3,500 bakomeretse bitewe n'uyu mutingito wari ufite uburemere bwa 7.8 bwatigishije ibi bihugu byombi. Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imyigaragambyo biteganijwe ko izamara iminsi 6. Abanyarwanda bajyayo guhaha basubitse ingendo kubera impamvu z'umutekano. Kwihangana tukihanganira mu gihugu cyacu, nese tuzajyaho tutari kubona umutekano. Inzara nuko nyine nuko Imana yo mwijuru yo yonyine niyo ifite ukuntu kwira tugenda. Umwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri biteganijwe ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufata icyemezo ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ku mushoferi ukekwaho icyaha cyo kwica agonze umunyamakuru John Williams Ntwari. Tukiri mu Rwanda haragaragara ubwiyongere bukabije bw'indwara y'ibicurane. Harimo abaturanyi benshi babirwaye, biri gufata nk'umuntu nyine urwaye nka malariya, bikuza n'umuriro, inkorora. Ndi gukeka ari nk'indi ndwara hari yaje, kuko ntabwo gripe narwaraga yangeraga gutya. Abaganga baravuga ko ari ibicurane gusa byazanye ingufu. Inkuru irambuye ni mu kanya muri aya makuru y'iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, wiriweho? Mewe Veniste, muri Burkina Faso abantu bashika kuri 25 ahanini bagizwe n'abasivile barishwe mu gitero c'abakekwa kuba abajihadiste cyabaye mu mpera z'indwi irangiye mu buraruko bw'ico gihugu. Buramatari w'intara ya Seno ubwo bwicanyi bwabereyemwo Lieutenant Colonel Rodolphe Sorgo yavuze cyo ku munsi wa mbere ko komine ya Bani yatewe n'abakora iterabwoba ku munsi wa gatandatu. Avuga ko abasivile 22 hamwe n'abapolisi 3 bishwe, abandi barakomereka hamwe n'ibikoresho byononekaye. Ibi bitigira bishasha byiyongereye inshuro zirenga 2 ku vya mbere byatangajwe ku munsi w'Imana by'abantu 12 bishwe. Ku munsi wa gatandatu nyene abajeje umutekano muri Burkina Faso bavuze ko abasirikare 6 b'ico gihugu bishwe n'igisasu batezwe mwibarabara mu buraruko bw'ico gihugu. Muri Sudani abanyesudani batari bake barakoze imyiyerekano ejo ku wa mbere ku mugwa mukuru Khartoum, biyamiriza ko Sudani yongera kunagura imigenderanire na Israeli. Ibaye inyuma y'aho mu ndwi iheze umushikiranganje w'imigenderanire wa Israeli akoreye urugendo rutari rwitezwe muri Sudani rurangira abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bumvikanye ko ibihugu byabo bigiye kubandanya mu nzira yo gusubira kunagura imigenderanire.
abakoze iyo myiyerekano bavuga ko umusirikare ari ku butegetsi muri Sudani Abdul Fattah al-Burhan yahemukiye igihugu. Basaba ko Sudani iguma ata mahoro ifitaniye na Israeli ndetse ata no kunagura